twesigera ujiga wahababiro mu izina rya Kajumbura uri mu ihanga rya Amerika nagira ngo abantu bakatahira itaka rya nyinento kandi kuyabatwira mu koti bagumiza mbari kurukozesa kandi obwe babemerize koti yakatukia koti order ye kutanga side zone ibiri kukolesa itakire baitu side em ya kinyegerero abatwanje abananyegerira akwanye kujunanizwa nyina yosozo kujunanizwa itakire njo ngambi abananyegerira nti bagumizamu nibakolesa itakire bakemezamu kataito ko mwezi gumbaga kwa mbasale emiti emiyembe yone yiri bahandi akimbalima engeri mbibe inenge uko itakire tuwe tusokero uko yone engeri Fred Mushabe chairman wanu wa Kajumbura kandi omumba hababirwe nagira ngo Proscovia Kajumbura kaguzita keri okurabira abantu batari bamwe na bamwe abo yatirimo bwesugwa nkonka hati naenda kubehindurira bakagura baguzwa kayija gwangu atonege kuyamuha myatamuka katabaro nawe yaguza katabaro ko yariye myata mwesi sedraka na muri baza kurambura rumwe kanisa rikaguzwa mwesi sedraka mwesi sedraka nuwo muwabera ndetera nabembu kuntera masasi kandi aho hatabari uno bamurundi iwe cyo gukora mugenzi wawe hangana no kukikora hata mwesi gena utagize rati ecyo kutangaze kerizo kaje abantu wa report nyiro mushango wa police kandi we yatuguriza itaka ngwateri yo gumshango kugira ngo agira nyondi kandi hati yayishereka tiyagira so nani nshaka hatari ho businge habukwa buri kiro cyarhanga buri kiro kandi cyo nikiri kwija nyonga cyemani kiri kutandikira iyi mshango ikatandikira ntakabe na chairman we gombo regi ko na chairman nishango kagishangamo hatabaza Proscovia Kajumbura Amerika natabariza abantu abo mitakariye emshango tkozere nyingi erikushangane abantu ba families barwana ushanga abantu abamwe kukiza mutayi wesente anagenda mukinjirana amwimi umuhanda kusowera muguzi icyo nacyo kiri common R6 your excellency the president kwa apiringira R6 zawe zo kureba nizo zisiri hango mishango y'amataka tinkumanye wa R6 muziho mu mataka abo kandi bo bakize kuretere mishango y'abanyinjo mu mataka. So you are advised to follow court orders, nawe kino babahabura ngo umuhorerege biragiro bya koti. Don't say that since me I'm not in that case the order doesn't concern me. Itakeri rino buhango bwa ahikire ziri kurenga muri 10 kandi ryine byapa bitano omugandi abeje bamashomero kurwo mutawuni ya Agacencwire yo mugombora ya Kakabara mu district ya Kyegegwa gayikoramo umurumo gayonje tawuni yabo nko muringo gumwe go kurinde byo buhangwa amashomero agayikoramo umurumo garumbineri ya Foundation Primary School Legacy Memorial SS hamwe na Brainstorm Primary School aba bayonje myanyero mu butari hamwe ne tawuni kandi bahiga abantu okuguma bari abayonjo makagabo Legacy Memorial SS twatlegete mu kasmori kubanza mutweka kino kiro twakora kurera kuko twasanze tawuni yona erindofa siza kuyamba abakozi bo mu Katare gukora umwanya wino ubuyonjo kandi harimo abatekera mu binzi torotore tawuni tanziro bufa abana ni bagwara bagura kwija ishemero habo bufa so twakoreye kugira ngo ndetse gace cy'ibyondo n'abana n'abazira bamwe abana bano kibakora kirungi muno cyo kirininga tawuni abo gamba ngo burufu bayibuli bwinge kandi ishomero rihereye muno tawuni yeno kandi rihere na Katare Gashaka Philip Murangira.